Hojik US Israel Iran gi lan sida missile drone radar system amade pandam chumna thaba ngamba precision guided weapons kaya sijinare missile singna thuganing liba mafam du yawnaba lambi chumna pubi dauriba guidance system drone manung da yawriba motor amade nongthakta paisilakpa sing kapthanaba air defense system singda matam sigi yawna faraba technology singbu oithokhalliba yam sathina mamal leiba pocha khara yawre pau amadi geopolitics khana nainabada masigi pochaksi yam toina tai tungdadi masigi pochaksi tanarakpada achau balebak singi marakta khut thoknarakpagi chang wangi abade hojik masigi dama cold war su hore haidena akhang ahi singna phongdokle hiram sidadi china na khwaidagi fivam chana su leire adudi ekhoina sijinariba smartphone computer atai modern technology kayada changda yadabani hariba pochaksibu karino Masi rare earth elements haina kaunariba element tarataret sing aduni maming budi rare earth element haina kaujarabasu makhoi si prithvi ki crust hadi mapan thangba apaba leibak leirol sida marang kaina adum phange puthokpa yam lohalibasina masigi element sing se kungsin na pulap tungaga pakna leitabasina ne atai mineral singa itot totsin naraga phangbasina element sing si khaidoknaba yam complex oiba chemical processing toba mathau tai Chahi kayadi malem li senmitlon se hanagi hanagum adum mathau toramme khwaidagi hongba mafam thiduna mining processing tawduna atai leibak singda amuk yonthok yonsen tawnaramme kanana su thoina khanjinnaramde mining amadi sidagi hena maru oiba chemical processing da cell changna invest tawduna rare earth element ke refining se China na mapung oina tawrakhe petrol diesel gumba fossil fuel lomdagi ananba renewable energy lomda ontharakpa amade advanced technology sabada changba pachak se leibak amakhakta pulap tangamme adubu 2010 da China Japan ani gi marakta yetnabagi thodok ama tholakpadagi Japan da rare earth element export tawa krak laksin khi masina mamal su kapkhat halakhi thodok sidagi lengak amadi manufacturer sing mikap khangthok tholakpa haidu oirakhi rare earth elements ki supply na geopolitics da pressure pi na bakhutlai pambai ama oina tungda su sijinnarakpa yai haiba khanglakhi rare earth element industry se matam amadadi America na luchingambane kun suba chahi cha loramdai da California ki mountain pass mine na malem da khwaidagi yamna puthok ame adubu mahusagi fivam da yamna sokhanba amade China gi mamal hongba refining industry na US ki mahut sintorakhi Sidagi US amadi nongchup lebak kayana China da yam chawna tanga khibane matam khara sida mase national security gi wafam amasu oirakle rare earth elements sing si defense satellite communication amade electronic items sing sabada sijine hajabadune kayamuk kairak payai wakhal khangta tanarpadagi hanagi khong kaya nauhonana amuk tauba haunaba hotnarakpa loinana yanaba michang lebak singdagi leinaba lebak amakhakta da tangdanaba diversify tawnaba horakle rare earth element ki maru oiriba khoi se mayek sum senglakpadagi anoba global competition amasu thoklakle rare earth element puthokpada mari suba position da leiriba Australia su mining project kaya paikhalakle rare earth element deposit marangkaiba Africa gi lebak singsu China US European Union dagi investment chingsinaba kanna hotnare talaksida Arctic ki mafam sisu wari sida yamna maru oirakle Greenland gi pak chawkhraba mafam sida rare earth element amadi atai maru oiba mineral kaya fumduna lei demand henkalakpadagi sigumba resource thokfam singda midyeng changbusu henkalakle Handak Trump na Greenland leirage hainaga tawkhribadu mineral resource marang kaiba amade lalong chaba mafam oibanane khanghanjaningba amana Greenland se Denmark ki saruk amane Trump ki wafam se Denmark amadi Greenland gi lengak na yadrabasu geopolitics ta mineral sing se kayamna maru oirakli haiba utle migi lam lausinnabagi mahut leibak kayanadi makhoi gi soidanaba khong tawbagi hak amade long term agreement inaba processing infrastructure matik chana samgatpada oina maika na onsinnarakle prithvi bu sagat handaba clean energy sungbada rare earth element changda yadraba pochak ne wind turbine sing mathau phajana tawhannaba rare earth magnet ta tange electric na chenba gari singi motor da su sigumba yochabi sing sijinai green energy technology sing se paktak sijinarake hairabadi rare earth element ta tangakane
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯀꯣꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦ एनवायरमेंटपु सोखहनदबा टेक्नोलॉजी सिजिन्नरसी हायरगदि टेक्नोलॉजीदु सानब होटनबदा एनवायरमेंटी अदुम सोकदौरी हैबने ngasaisu panjakhriबदुने खुदलाई सिंगदा रेयर अर्थ एलिमेंट की यामना मरु ओइबा थौदांग ले नोंथक्ता पाइसिलकपा प्लेन ड्रोन मिसाइल न चिंगबा फानबा रेडार सिस्टम पांदम चप चान यौबंगंबा प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स ई पाउ फाउननबा सैटेलाइट सिस्टम अमदे एडवांस मिलिटरी एयरक्राफ्ट सिंगदा रेयर अर्थ एलिमेंट सिंग यावे अदुना हाइबदी मिनरल सिंग सिगी सप्लाई दा अयत अपन हेक थोलकलबदी सेनमिलोन द सोहनबा खक नतना लेबाक सिंगी डिफेंस तसु अकाइबा लाक तौरिबने अदुना रेयर अर्थ सिक्योरिटी हाइबसे लेबाक अमगी नेशनल सिक्योरिटी की वफमनी हाइदना लेंगाक सिंगदा हकचिन लौनरकले हेन फबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुथोकना बतानबदा रेयर अर्थ एलिमेंट से यामना मरु ओइरकले AI सिस्टम सिंगना मपांगल फबा हार्डवेयर सिंग सिजिनबा अचौबा डेटा सेंटर सिंगदा तांगे हार्ड ड्राइव कूलिंग सिस्टम मोटर अमदी प्रिसिशन रोबोटिक्स डेटा प्रोसेसिंग अमदी स्टोरेज ता रेयर अर्थ मैग्नेट सिजिनरे रेयर अर्थ एलिमेंट सिंग सेमीकंडक्टर अमदी चिप पुथोकपदसु सिजिनै AI चिप सारिबा मशीन सिंगदसु अकुप पार्ट सिंग मपा चाना मफम चुम चुमना हापचिनबा रोबोटिक आर्म सिंग सिजिनरे AI सिजिनबदी असुम हेनकलकनी मसीना रेयर अर्थ एलिमेंट की डिमांड सु वंखत हलकने लेबा कयाना रेयर अर्थ एलिमेंट की दमक चाइना दा तांगबा हंथबा पामलबसु मसी थबक ओइना पांगथोकपदी अराइबा ओइरोय नौना खोंग तौबा हाइबसी चही कया चंगी रिफाइनिंग फैसिलिटी साबदा यामलबा सेनफम थाददबा यारक ओय अमदे अकोइबगी फिवम सोकचिनगदबा लैबनिना यतननिंगाय ओइबा अमसु ओइरे मनाक नकपद लैरिबा सिंगना माइनिंग प्रोजेक्ट सिंगदुगी मायोक्ता लैरकने याद्रबा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सिंगदा यावरिबा रेयर अर्थ एलिमेंट सिंगदु लौथोक्तुना रिसाइकल तौबा हाइबसे फजन सिजिनबा याबा सोल्यूशन अमने अदुबु रेयर अर्थ एलिमेंट रिसाइकल तौबसे अरुबा प्रोसेस ओइबत नतना अचौबा थाकता पाक सन्न तौनद्रे तुंगददी रिसाइक्लिंग फजन तौबा ngamnaba अफबा टेक्नोलॉजी सिंग पुथोरक्तबसु यारओय हानदगी लैरबा खुदलाई सिंगदगी ममल लैबा पोचाक सिंग लौथोकपसे अर्बन माइनिंग हाइनसु कौनै कंप्यूटर अमदी AI मथौ तौहल्लिबा सेमीकंडक्टर 60% हेनबदे ताइवान न पुथोकली अदुगा चाइना न रेयर अर्थ रिफाइनिंग द मांगजिल थारे मालेमगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सरुक अयामबदे मखोइद पुलप तांगबगी मवोंगने मरु ओइबा टेक्नोलॉजी की दमक मफम अमखक्तदा पुलप तांगबा हाइबसे लेमहौरिबा लेबाक सिंगी दमक खुदोंग चादबा अदगी तमंगमदबा कया मायोक नरकने सप्लाई दुगी अचौबा सरुक लेबाक अमखक्की मखुत्ता लैरबदे मदुना खुदलाई ओइना सिजिनरकपसु यागने मसिदी 2010 दा चाइना जापान मुकनरकपगी मतंगदा अदुम थोखरिबदुने चही कया ग्लोबलाइजेशन तौरकपदगी लेबाक सिंग अमना हिजबा ngamjabada specialize तौदुना पोथोक मखल मखल पुथोक नरम्मे रेयर अर्थ एलिमेंट सु अदुमंगाई लेबाक अमदा माइनिंग तौरगा प्रोसेसिंग तौबना अमदा सेंगदोकलबा मिनरल सिंगदु सिजिनदुना खुलाई सानबा अतैदा अमुक योनबा असिना चिंगबसिंग तौरखे मसिना अचंगबा सेनफम हंथना टेक्नोलॉजी चौखट हनबा ngamlakkhibane अदुबु लेबाक सिंगी मरक्ता यानदबा सुम हेनकलकपदगी मसिगी इकोनॉमिक मॉडल से सुम इनबा यारा अरोय हाइबा खन्नबा होरखे हौजिक्ति रिसोर्स नेशनलिज्म की वा अमुकन ngangnarक्तुना मरु ओइबा मिनरल अमदे अतै रिसोर्स सिंग मसागे ओइजगदबनी मपान लेबाक सिंगना फंखिदनबा चेटना कंट्रोल तौदुना थमगदबनी हाइना खनरकले थावगिदमक लान तौनरंबगुम तुंगददी रेयर अर्थ एलिमेंट तानरकपदा लेबाक सिंगी मरक्ता मुकनबा खुद थोकनरकपगी ओइथोकपसु वांगना लै